सो हेलो गाइस, हम लोग अभी में यहाँ में पहुँच गए हैं और लेकिन ये सब बोला था हमको। ये खासी का स्पेलिंग भी मुझे नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है और साइन बोर्ड में मैं ज़रूर दिखाऊंगा गाइस। ये देखो गाइस, ये है मेरे पीछे के ये साइन बोर्ड है और ये भी गेट है। ये मैं गेट के ज़रूर दिखाऊंगा। इसमें खासी का स्पेलिंग नहीं आता है, ये क्या लिखा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस, और ट्रांसलेट भी ज़रूर करना। और ये यहाँ पे लिखा है, ये खासी का स्पेलिंग भी है। हमको ये वर्डिंग भी बोल नहीं आता है। हम अभी फाइनली अंदर में जाना पड़ेगा, तो देखते रहिए गाइस। और यहाँ में क्या बोलना पड़ेगा यार, यहाँ तो हिस्टोरिक प्लेस है। यहाँ में बहुत अच्छा लगा देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा यार बाबा। तो गाइस व्यू में तुम लोग को दिखाना यार बाबा। So, kasih domol itu, nanti abi bana tuh nanti naik ke deh. Yo guys, puan lang में पिघल जो guys, पूरा पत्थर है यहाँ पे। पत्थर से ये मैं रख दिया है। पर ये lama itu mali tuh, no lama mali tuh ले labang sua, ahar long lapu kipi kali. Apa? Aku primitive type food pintar lagi dulu. Kosan ni cikgu mas story bang, cini ne, setelah itu mulai temu lah kalau mepi kan, nasi ni nampak lang pode, ni long bang soal luka seneng mana tuan lang. Oh, sudah mulai temu dah, ni long mending rong pikan lah yo. Adi mamen puan kelar dak macam ni, ni aku asal pikan pode itu mulai temu nasi, mulai temu nama view, dak adim sulah, semua gak view orang tuan pikan pode mulai temu. So guys, ये है व्यू कैसा लगा है? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करना गाइस। हमें पिघलना पूरा ini yang saya belum boleh ini. Oh lanier ko sela dang amen mang e cincon ne bang e आपको सुन kasih alaman mang e pan pronounce oke ase amen mang so la yer ko la da adi ma place amen mang Nortiang berada di Miklas itu is Miklas is Jantia Hills itu di Kadiliarai lo Kadiliarai Nortiang ane ko sama taki bang mane ayo pen ni sekitar non ke bang apa sekarang bang lo he teman non sekitar non teman ya perlu solo tadi bang lang misen dia bang ka lama itu mali tuh dari kene Thai apsir sudah mi palam lo sampai Thai apsir pen puang ini lo Thai apsir lo video lo pen so video tame elong baca duko do mali nasi tangke do mali tuh la video kecing kilang lang dulu aku macam ni kalau do mali tuh pini bang non emang kayak destination bang kayak Thai apsir lo do mali tuh see you in the next scenes. Hey बच्चों हाय कर दो हाय। Hey guys, ये अभी यहाँ पे बच्चे लोग के वो मेरा फ्रेंड्स लोग फोटो क्लिक कर रहा है यहाँ पे। बहुत हैंडसम बॉय यहाँ पे भाई यार वाह। So guys यहाँ में बच्चे लोग भी यहाँ में खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। तो हम लोग भी अभी इसको मैं फोटो क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं आप लोग जरूर करेगा। और उसके बाद हम अभी यहाँ में थोड़ा सा व्यू देखने के लिए आया है ना। सो अभी व्यू देखने के बाद जरूर उस तरफ में जाएगा Thai apsir में। तो अभी यहाँ पे हम लोग में lama ini damang kasih cuma historic place no mate hala thong nok bia kaya arni aku sila hai bang stop ta dolap do swala har la hai har long mai di stop tang so ni se dolap do mali tum alama kaya thong cumang re chu pen la thong no be sidang ready so sila hai bang la alama ke pun nilang namate ke meeting place actually la ke meeting place ban aprang re asu pas do mali tum non mangi la hai ta pu biar la keparcap kan kelap salah ini sono nama kali ala pu presiden no halai pu sistem lo aprang ke chini ne dar por lasum se korek chu are chu cibarab lo hinara chu lagi meeting itu dim lo domali tu malam mangere aprang tum ne so domali tum non mangke sono langsung video ini tum an mangke share ka domali tum non mangke yu
YouTuber video sih kasihan saya pas saya lo lagi maila ya maila sebenarnya teman gini video dingo popot langsung vlog selada vlog sudah dua ngelan cepet patik po alam ini kita minta hidup ulang mesti alam kayak kita nih have sir pada dapat at least 29 kilometers bal anbang ulang masih kita nih hidupnya lapor sudah mulai tuh Jo, pulau. Ni tung gimana tumar leng dupik. Oh, lepas itu mohor cene bom lang yupu. Ni lagi mohor ka cene apa lagi bang ali? Cene pan lagi bang ali ni lagi video pan sebang pasen ni lagi bang mohor bang cene ni. Cene gue ipak ni cola. Ni pun nong ipak cola. Sila, senang bang ke. Oh, dah mulai tanya. Ni tu merongman bah ini doh. Ingat kelal lagi. Lagi skuti mas sebang lo. Lagi Simon, Kolom Singh, Larson, Rahul, Alfred, Defensing T-Vlogs, Ongrong P, and kaya ain dulang, inut bang kaya Harold Singh Teron. Sudah mulai tuh, so vlogs mengenal celo, sih. Oke, sudah mulai tuh, finally itu mengenal bang enak lo yo, so diman kaya, masih lagi hasil story place materi story place dapat sini itu mengenal lo, semua kita baru kita nih, kalau lagu sebut lagi. Moga, bila tuh jadi. Guys, nonton yang dapat video bang elan celo, langsung vlog mana celo, sini vlog mulai tunjukkan senang buka kayak video bang.